Kanjũ ya makanitha bururi-ini yugite ni hariirie kuhorohia urugari uria ukoretwo kuo bururi-ini kurumirira mirurungano ya ngwataniro ya AZIMIO la umoja ikiuga miario gatagati ka atongoria a kiuteti noyo njira ya gucaria kihonia. As a symbol of national unity, we urge you to open doors for dialogue with the opposition and other citizens so as to end the current crisis. Mena uhoti wa kurehe bururi uyu hari uturo wa thayo uria turacaria na bururi uyu ni munene gukira omwe wao na hakiri uguo ni ngomoria metikire guka hamwe maranirie. Thutha wa mururungano wa muthi wa mwambiririo kiumia giki, Kanjũ no yugite mirurungano makiria ya guthinikania bururi riri gukoretwo na moritu mangi ta ng'aragu, makiuria mutongoria wa ngwataniro ya AZIMIO la umoja Raila Odinga gucaria njira ingi cia gukinyia mateta make kuri honge iria ciagiriire. As a noble leader of this nation, we appeal to you to ensure that all you lead operate within the confines of the constitution. Ngikoro hindi okuragwire bilioni kiria magana meriri riu ni kuonania bururi witu ni kunina turanina na handu tunina bururi ri kamutangicokanirira nene itu. Maya mokite riri nayo ngwataniro ya onjoria a kambuni kiumbe mamenereirie uthukangia wa indo uria wahanikire hindi ya mururungano wa muthi wa mwambiririo thiini wa ndumiriri kuri nyumba cia mohoro makiuga riri bururi uragerera moritu ngurani, honge ciothe ibatie kurongoreria gukuria na kugacirithia miturire ya akenya othe. Kenya no igunike muno kiuthi wa nambere riri thi yothe irathi nambere gucokereria kuma kuri nditi itiganite, undu uria ungicokio na thutha ni gutharara kwa mihango ya o muthenya na gwikirira mukana motungata na indo kuma kuri kambuni cia andu kiumbe kwaya kuhotomia muikarire wa makirima a Kenya aria mandikitwo wira ni kambuni ici aria mabatie kugitirwo kumana na moruru ma kiuteti. Nacio ikundi itiganite cia atumia atongoria rungu rwa ngwataniro ya Africa Women Leaders Network guku bururi-ini ni mamenereirie ngucanio iria koretwo igithegea, makiuga atumia, ciana na andu aria mari mawathe kaingi nio makoragwo ugwati-ini makiria riria ngaheha cieyumiria. Our economy is already suffering and cannot afford further strains. As women of Kenya, we are calling on Kenyans of goodwill to pull together and not tear the country apart. Oho makienda thirikari gucaria kihonia kia naihenya niguo gucokia magana ma family iria ciathamirio micini icigo-ini iria gukoretwo na uhaguku wa ugitiri. Some women are giving birth in the camps and the children have stopped going to school. We urge the government and other humanitarian agencies to move swiftly and provide decent accommodation, food, medicines, and other critical services to the families and help curb further suffering. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.